Haleluya. Amen. Itorero ry'Imana Imana ibahe umugisha. Nitwa Mizero Shishe, tugiye kwiga amagambo avuga ngo nyogokuru mubi. Biboneka mu gitabo cya kabiri cy'Abami 11. Hariho umukecuru mubi witwaga Tariya, ari nyina w'umwami Ahaziya. Akaba n'umukobwa wa Yezebeli, wa mugore mubi wishe abahanuzi b'Imana. Atariya yari afite abuzukuru benshi, akajya banga. Abonye umuhungu we apfuye, yica ba buzukuru bose, asigaye ngo abamare. Hari umutate umwe yafashe akana arakirukankana, agahisha mu rusengero kari kitwa Yowasi. Hamaze imyaka 7 bagahindura umwami w'Abayuda. Amen. Hari ababyeyi babi bateza abana umutekano muke nka Atariya. Hari n'abandi biruka ku bana ko babakubite. Abo bose Imana izabahana. Hari ababyeyi beza bigisha abana ijambo ry'Imana, bakabazana no mu rusengero. Abo bonyine Imana izabahemba. Hari n'abana bakunda gusenga Yesu naza azabicaza ku ntebe y'ubwami na Yowasi. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen. Data twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'ikimana, udufashe turangije kwiga ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro